Barari kwebe etapir duch Engarenok iche aitolot aina peta ka aurianeta nueka mana kedi kapun nui isakos kai grupu nu ejukunu nei apugan. Tengoni edarete apolona pia ya nu kedi taboi alui delelete aneja simemban. Meredo akirara unu nojo papa chairman treasurer kede secretary. There's a some look see meetings and name me so iche. Are there a meeting or a meeting? When I read a loss Engarenok in member be lost like gira popular or city are lost law bank or a place of bank. When you go muta the only mokisi soda and a quack say not Merekwangin. Nara ikapunulu mamu chut apugane chamu taboli alolana. Ipuputa situngala amudi ay kama alaije, okaliro alaije, okamuli alaije, okitugu. Ebuna yapu nondane arai mukonone ay igoliaro ni kapunulu. Town clerk Koibuga Soroti Daniel Christopher Kawesi ngisi itije niki atekerebe adautua pia inuede patos ariteare alomar o bank accounts itunga nuebe it aime down. The city has been allocated and has received 2,677,649,725 shillings only. This money is meant for the 25 circles in the whole city. Part of this money was released in the financial 2021-22 during the initial kick-starting of the program, and the rest of the balance was released in 2022-2023. Total amount of money per circle to date is 107,105,989. Lepolo kit agora nari Koibuga Soroti George William Tukei ngese bale be kesa nyunebe imedaikini e project law itunga kerenu iwadikauna. Akoto ga sinyo kin itunga lu abeit. Aidara pia ino. That is the PDCs. Sasa na bisiri kin to Oiswamae jo. Da muno ngobe koto boy ni kino so meetings. Tete wanyete be aswami so mitunga lado mutisiri ginera na abeit ara gobiani. Keja ngunda amedauna kiche mam ayala masine pechep kanu PDM ko bakasebe inyela kina ikapun. Kapunu alo se aswam ne anyo alo sa kona gwelia kine da kine ngon angara ini mwakache iko kumine bongo somero kedangara ina nyaka inesu ikuska adauting a processing a kere no akoto kere kwenye to niko poko na mamngada ngumonte message adauting a signing up for munukwada adauting a no maputosia adauting iboro kere kwenye kwa nadati donge message ko loma mga jeni apakibani eloma epo tisirgi nguni kidioko e warete de ka program edum disika pun gonyera kwata unida pupu kwangi message ne baka ilukumina emilio konye eme ya Koibuga Soroti Joshua Edogo ngese balebe berike sa som kwa pengaronon anyu nebe tosoma elo ikapun kuni jokanar anyu nebe isali so itolosi i meetings kedi tungalo ketere iso idumene reportane eponelo ikunyi anyu tungana ni kereke peru kere biasara ke do nepeneni sinyukini tunga emamede buna kala nyanari oga kutokini alo site samari sirino opona la rondon ikoto sa do munu reportana angini do peni kono itolo site tunga ngini nyo eke biasara. Kanuka TV East Rebecca Mungin Koibuga Soroti.